Ruth, bumalasi tayo amin. Apo, thank you Kuya Mel for the coffee. Tua malipatan, puso di kinayawam, oray no kanuman, sa di numan at umanunam. Adong napapalasang, tinak na sarakan, ngem awan pa'y di nakita, akas kan ka di kinapintas. To all FDD stakeholders, greetings coming from Ading Sonia Castillo, Santiago. Semua naka ay ayo, aday kanday takalid mo, aglalo mo'y paludip mo, tama-tama kas bituin ko, tilaing idaw-dawat ko, baring nuwag sarak tanto, uray laeng nung dakulap mo, tinak maalamano. Okay, once again, happy Mother's Day to my ever-dearest sister, Felicia Seriales. I just came in. Sino pwede kayo parparong si Mangpat? Michelle Gavino, of course. Ay, kalalagin na lang. Tunggal panag may maisak, Adda ka na sirsir matak, rugyak metendya garapap, akas tayo da kagtuidenak, ikakumana palubusan, siyak metlatatay panawam, urayak tumanen asugliam, tirak sa kuwa na tunday. Okay, gandang tanghali Manong June ang ating JM. Binabati ko pala yung mama ko na si Marisol Melano. Happy Mother's Day po mama. Ganun na rin po kina Nanay Emma Melano, Lola Melia Glibot ng Cordon. Pagaling ka Lola from Dimple and Denden Melano ng Puro 4 Santiago City. Isemua naka ay aday ganday takalin mo, aglalo no'y paludip mo, tama-tama kas bituin ko, tilahing idaw-dawat ko, paring nuwag sarak tanto, uray laeng no dakulap mo, tinak maalamano. Ako sa bali ka talaga, Tina. Isong empatik ni Bakit. Okay, Bakit? Agbati ka pa ilangan at tata. Kitamda kita ubing. Ito naman. Thank you very much, Bakit. Ayan. Happy Mother's Day kan ka. Anak kaya mong regalo. Tunggal panag may maisak, Adda ka na sirsir matak, rugyak metendya garapap, akas tayo da kagtuidenak, di ka kumana palubusan, siyak metlatatay panawam, urayak tumanen asugliam, irak sa kuwa na tunday. Kini ading Angie who just came in. Ito yung MixLR. Happy Mother's Day kang ka-ading Miss President iti 4 na kito Hong Kong chapter. Ayan. Isala yun dita. Amo kang ado kahit tang tatarip nung itata. Tunggal panag may maisak, Adda ka na sirsir matak, rugyak metendya garapap, akas tayo da kagtuidenak, di ka kumana palubusan, siyak metlatatay panawam, urayak tumanen asugliam, tirag sa kuwa na tunday. Malipatan, puso
sukti kinayawam oray no kanuman sa dinuman na dumanulang aduna pabalasang tinak na sarakan ngem awan pa'y tinakitag akaskan ka tikina pintas ngem awan pa'y tinakitag akaskan ka tikina pintas. Alawang Karruba itong artista natin na Polwan Sir Mata and matama kayo po nga tutungeg dito'y programa ng Polwan Adda kami Manen with your Manu June and John Mark Pastor over 97.7 Sweet Radio nagsamit kat kahit kumaan ngay padamag nga naapak iti Purok 4 versus Purok 2 with the score 73-65 apunay medyo nababansa kita ito score yung tata kasla iti na minsan nga talaga mo nga nangato anyway nubigat ka no iti kwa final dan do or tie ko na ni John Mark nga madamot tugtog tabalong lumuwastan sa Manila kat nukas parigan man to lumuwas ta ay kat nasaysaya at lang pa nakaabak na tawang ka nukas parigan man kaysa matanda ka tas naabak o baka sigapay ti pabasulon da isagsagaran to bagim kan bakit kita ang di mabaling agi drive tadan sa ti adan sa ti kantaan tayo di Manila ano bigat ngaro dagiti pa ito mga pangablaaw na imbag nga Sunday tayo amin Karruba kablaaw miman kablaaw man amin nga ina ti lubong ti Happy Mother's Day kan kablaawak mo di anak ko nga ni JM kan amin nga naka-tuned in dita Baluarte aji man ka kabaw man ng June ta isagot ko kini darling ko God bless us all ko na ading Michelle Gavino ayan Happy Mother's Day kan ka ading kan naimbagal daw mo manong June pa-request mo di baby kinineneng agyamanak 03 kunan na mo at ni 8584 na imbaga tinagan na Good PM, binabati ko po sa lahat ng Happy Mother's Day lahat ng mothers ngayon at yung anak ko na sila Jamela Rose, Jerica kanilakay ko nga ni J. Lord Bueno ka na siya kang asawa na request ko manong datay kawitan thanks ko na Sir June and ating JM nadanong manan ti oras ti panagdingag ti programa yo kablaw man ti asawak ni Nati Navarro Happy Mother's Day sir more power Menteng Navarro, thank you Sir JM. Kunan mo dahil ito nag-request. And lastly, naimpagal daw yung Uncle June ken Manong JM kablaaw man ti Happy Mother's Day ni inang ko nga ni Gemma Martin nga agkablaaw ang anak na Brian Martin. Request ko man Manong JM kati kanta nga baby kanineneng salamat kunan na. Ang kunay kabisado nga basahin nga talaga dagiti shortcut. Kat nga road, may samang pa yung sunata para katagiti naganak tayo tayo nakibatan itata. May isang nga sunata nga nasusuro kiti ubingak pa ilang apo. Kat nalapit hanyo mo tayo nga sunata ta. This was not broadcasted when no produced. Hanga na waragawag apo. Nang nangag ko lang apo tayo nga sunata katagiti kaya ayam ko nga naggapo sa J. Locos idi. Para kada tayo amin, anak, isagot tayo, kada kitinananang tayo, dahil tayo nga sonata. Ninanang ko ay ayatan na, ubaen na kidibasita, baro ko na't pagsad sa dagat ayat na lang ang mabiyagak ninanong ko ay ayat na uubaen na kidibasita baro kunat pagsad sa dagat ayat na lang ang mabiyagak naianak ti bulan ti Mayo pinaglalang tuti kay kayo ken sabsabong nga ato
Mayan na ito po na kanyag datapong sunata na ninanang ko. Dahil ninanang ko kat naiyanak itibulan ti Mayo. Uno, stula unay kanyag data ba sarita na data nga naiyanak tel daw ti Mayo. Ninanang ko pinagdalang to ti sabsabong kat isong organ ti Mayflower. Ayan, Flores de Mayo nga makungkuna data iti May talaga apong nga data ti panaglalang to dagiti kay kayo. Nga matikpat amo no kasunod sublit ito text message agor ka ayan okay dagiti piapo dagiti ito mga pangablao tayo for our official text line 0977-369-1552 kuna na pagibati mo nga po kami dito sa San Sebastian kuya kan pagito karimate all of me Ilocano version kuna na apo ko sinong orte kablao dito kanyo mo ingkabel tinagnagan nyo anak ko ay anyway, pagdating ni John Mark, we will do this space, all of me in Ilocano version. Kat kung na napay dito Mix LR na parang aldaw yung mga idol JM Kanabir. Kablaawan man ni bakit ko ti happy nanay day ni Lani Pastor Tomas ita Villa Carmen kan kasamat kininanang ko Fen Tomas kasamat kadagiti amin nga nanay ti FDD Hong Kong chapter nga madama nga celebrate kadagiti members iti FDDH kay nga agkasangay itatanga bulan. Happy nanay kadagiti amin nga nanay pakipatayab mo ma sa niweng tagapulot kung na ni Abirat Abu makanta nga dada ito nga may sak damdamalat tanton ito na sumangbot ni John Mark amok nga nalpay tiyabaga ng sumungad to dito dito ita syempre naabak na over purok dos ng purok mun sapay DJ Abir si kaysa tinangabak masapay apo nga pangablao na yung bag nga malang yung manong June kan JM kan kaligiti aming nga Karruba all over the world greetings coming from Coney Jaya Hawaii kitaan nyo mo international nga talaga ti Adda kami Manen kan ko na naka-online na ni Manang Liza Cabal hello happy Mother's Day Manang Liza ayan nakita ko nga nag-online da dahil apo ti kasayaatan nga application nga ususareg for live streaming ta makitam nagajay ag-online makitam launay tinagnaganda no ikabil na tinagnaganda adda nga minagit tumambag ususar di code basta bagay awan ti code tatanga nakaparang talaga nga amin dakat real names dati insurat da nga ro iti dati nga gundaway ka Aruba kat agor ka kita ka pagyaman namin, dagiti sponsors me, dito'y Adda kami Manen, first on the list, syempre, the FTD Production Incorporated, headed by our dear Manang Darlene Can, together with Kabsat Cathy Cabal Salvador, Manang Virginia Domingo Piso, ating Let Ponson B, and my sister Felix Cereales. And of course, we also have Agri-Component Corporation, lumasapol yapo, dagiti makina, nga pangtaltalon, dagiti napipintas, kan kakapanwar nga dadakkel nga mamagin na kasla kada kita direct seed planter combined harvester and amin nga masapol yung farm implements nga kunada sa jay apo agri component ipakagatangan kada kita can we also thank Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandise sa Jibo Galion proper owned by Mr. and Mrs. Bong and Jocelyn Lactao and of course last but not the least iti New York Heights Subdivision iti matlang nga po Ramon Isabela no masapol nga buti na ulimak nga pagtaengan napintas si amenities na apo kay mangalan kadagijay napatbati pa nga paset iti New York Heights Subdivision sa J. Ramon talaga mga nagpintas apo itang lugar talagang feeling mo di ka high class subdivision na nagpipintas ni may papatader nga balay at a very reasonable price miso nga dagatay ada ba si tornong na dita apo kaya pa-reserven ayan kat ada yung pagkata kanya mong kupay na arami dito patalastas na dito ayan nga ro